Kan ni kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kaseng kan thei jong kasnong maulai nong lom hne kasing ka new tarik bunai nai weng arajar khatpra kalau lom lang ya borok ki samla lot badang khe dang san jong kasnong maulai nong lom ban persu thu yaki halor ke jing sniu ka bakta na ka jing di yo drok bat ka kiat lapan sung thu sha ki samla ya ka jing sniu jong drok bat ka kiat dau ba Bronel B Shabong bat uba Anthony Semyong Nalor kini ki arngot lai jing persung thu ru dau officer in charge Kamaulai Police Station uba O Semle bat ka kong Christine Fanai ka balong ka sub inspector Kamaulai Police Station. Kini kinong kren kila banjur ru ya ki kme ki pa bakin kam tengkai ya kapor ban ya songkai bat ya selok ban lagi kon ki kti khnang ban sneng ya ki bakin dup ya ya ka lenti ka babha bat ban im ka jing im ka ba shisur shidur. Kini ka kya pi kini ka we ka ba ngidong long ka adon ka benta ka jongi jingle nyam semo le nyam dorkom ha khun kasi hajar jongi kile kata kalau lokal chot om tang wat kata ron rei kalau lu ha partai hi ke bala pedian te ka ba e shahi ya kani ya ka ba ngin ya khun ya kata henrei ngarang ipha je de benta ban kan pa kata bot kelong ngan kham kren pha dia sapang kani ka negative side cho bakya mo ha ga ngong ya pa kan benta negative hi kan positive ka Rumah nak kiat mungkin sudah dawai, kemudian nak katakan jajan kiat, nak kiwai kiat kita bamlang mandi kita di kiat hi, hagaba lasna, nasi rumah ki teks ni ku kita nak cepat kau ni, ini kata kata mo, tenrai kita bang katan perkolong kejengkan juga, hang ni kan ham, dai bah, sapang kata kiat kepala teh, kata kepala long, ya uneka kepala perlong kerni, bak Hakun nomor keempat ya keba nginyo ya kata kajing soto ada kata ini siapa mengenrak tu kubur kepada berkani. Tapi kalau kita benar, kadai keba lapudian, kadai keba lapudian hakim langkah salang. Waktu kau bentang apapun bila kamu kau mengetak yang gue pada bentang kepada bersokar mulai kajing siapa ini bengiyo ini license kepada berkawan setor unjuk. Kini program, benang susu sekemat. Hagaba buki kinyo no ya kawan sotu bakanir kia drops kedai gawe punjat bah kabar ni haba pa sepang kedai bong ba balai ngi pat ngi habanya kan susu sepang kedai kia kedai gawe kita kalong ba kakya kakta ya kamet kakta ya ka junomen sim kakta ya ka jumot perkat bijongi nang ta ngi second kata nang ta susu ru kini kakya lahong ba kedai ka badan ka betsian bah aga kalau ru ke badan bor bah do kata-kata badru ke syukur ya shibun ba kiban siap ibu kodor om tang hang le ka jela jini hang partai borok kowe bata kini pa kiba kumpoi sata kini kiba kumungat hamta kidai kiba kumpoi berkat kiran ka badan lain ni kentin kendian bompoi berkat badhai ni bompoi berkat suatu hadian kalau bumdo kata kalau ki kaba ukun hajar de mangau pil de lelika pertai kaba ngop hanta kalau itu kaba jubat ha bakin lan nagum kata klampoi perka mentap ke isakai ke drugs ba isakai do kata ba ke jinjelai jo ke drugs mo mensyuai kan ba wangi drugs ke ditik tangki mizo ki naga ki manipuri dan kita lani dalam poin Shillong apa yang dikasih janji yang tang di Jakarta kapsal berbanki bakhle dan kita isi kayak kalau mak poin hari ini Jakarta jadi umdai tang kibri boyo bakot umdai kibri ki kena bukan kilongi sam adon kat tukang imut ki kena sama ni repo ki kena ki dakhe sama ni repo mulai jadi ki bela syakem ngali penyarap umdai kat tukang biang ki pai yang te Natai mentaka sini ngakwa ban singin ya pergi jemput bakno ngila ban ne nak bentai joki mo nomor ini keren cuma ki drop sesi ini saya ngindel ki drop sini mengi ki ki pa mengi ki nongi kai mengi ki nongi ram tiba don kata ke jiki klik na tak ilang salam ke ibu ngila ban le nak bentaka ya kini kecing syekh jo kini kecing di drops bak ka ma kalau ba ki kena samla ni pok mulai joki
mulai berkuih kita nilai yo kita kena kita tu kalai kasus nem kita bahkan sem dulu kita pergi drugs berkong kita yang ni kita kena bawa nak kita yang kita sem kita bet yo yang kita sem kita menda yo kita jenis start kita gambar yang kita sem kita menda di kita yo okot dia kata kali kita lesing student company keren ni community banget dia sebenarnya kita lesing cepat bentuk kerja kita drugs so drugs ni kita drugs mah thì các công ty chúng ta dùng bộ phận organizationนี้ông bảo drugs đi dùng khle đi dùng thùng đi nung kerja chemical bala tadi kon rak kerja kelas kontri kam juga mek kapha dùng beliau kemudian ke jeung khai juga ke pair nata ke met juru ke pair ke kontri kam nata kada beliau bedi ini ibu ya kemudian ukuran kaca balap mu kada wara kerja kelas kom kerja dùng beliau thì kita drugs ni kepa si nganung kereng nganung jia kereng pre masuk ban ciu orang ni ba drugs ba sekai kepa kena samlah ni ka jelas ni perangkap udai powder bukan kat udai heroin di kena jengi ni kita nak kijau ikut kereng pun kisen kita nak pergi kita powder dan pergi joki kita udai staff dan pergi kita udai number 4 dan pergi kita tiar bak entah ter thì để xem là cái khối cái gì cái cái phim số số cái nó stuff tiar powder mo nên tao kita cái nom phố bạc ta ta thì đây kata ketika tension kebatini penengkam nam tao jom drugs heroin mo heroin di pusat kayak bagi kena sama ni penengkam but udon sawai dawai pat mentah dawai bayo ina ko pharmacy dawai bagi kena ki penengkam mentah be nitro, ikat nitro. Dek yang ni dawai, uni kita nak benjek ni sudi, but kalau kita syarikat kita membalas lagi kena kidi uni dawai, kapenong iki ban pensilur, kisilur banyak iki kimtep iki kileru dari kisilur banyak kata. Di pusat ni kita juga lang iki ya kini asli ki drugs, but kiyo kam bun kata kajing kit bat kajing bukan kajing kit bat kam nek kam slam room. Jadi kini kita ki dawai bat kaba isir kai mentapat ya ki kena red ki habret balik school mun syukur mun ki paru has desibun ki tip ba ki kena school kam tam ki bagi penengkap ke drugs mentah di ya kan dan right. Telah isu ya untuk DPI ki senduk dan right mo ki senduk dan right ki isi stay ko hak suatu bah kita kena lesi ni ke kontrol ni ke dong ni ke jaga ni ke new school bagi penunggang ini dan lain. Tiga ni kalau kepa lesi bubun kita paling tu, marba ngala polisi ba komisi ngalai tak ke jaga kami pos log ni tinggal trip kuai ni tai ni wan kena wan tri dan lain. Di mapet tu di ngakli mungkin ai itu sendiri. Ani itu buka jingla di dan lain juga tak porti. Tiga ayo school ngamtep. Dia orang ni kemudian bagi penunggang sekolah kemudian bagi penunggang bakal lagi di bagi orang buat kau kasih kampet nak ke pong yang ni kemudian bagi di untuk bagi syutan, mo syutan syutur, dia ketuka leher, dia ketuka jingsma, bagi tang tu kayo buat, orang kata tu nanum dia show. Tipun kami kepaju ni kemudian, pergi kemudian orang buat benda kakiat. Lesi yang kau jengi lesi khatam ni sembarang perkhidmat ini lain mak menjual, mo hangnu si kah lagi piknik lah kami amat dia, perhiasan semakia lah siapa mihmai lakut latihan di show. Mereka tu susi mentah kalau kini jadi pentah kementah apa kini keju pentah, bun kiki pagi tiap adin bala kelak kini bakal balik show. La syak temrah tu kimla tiap show, kumdu benek tak apa yang tu pentah. Kita ada polisi kiki par kiki namun bagi kau jadi kisna nanti itu subjek mentah dari kita berikan dia SUPW mo hapsna ke hapsna ke hakan kami itu kan dan right. Tiki kiki par yang berbau oh imat terekam nanti projek school dan right kan tepat itu kena tadi kita right. Tiki ni kalau ke ini ke cuma ke sini kiki par yang ban tip ya katakan ya kemkili ki drugs. Kat berangnya isni ni iba kanika crime kam khata kam yaki
rambak long azin ya ki kenthei brio tamba ka effect iki khulong ro kini ki nong le sneo kini ki ripes mo shu ong no mo ngan kran me direct kini ki attack shu tang ya ki kenthei brio ki bala he ki la sedang petmat iki ki la sedang target iki kena khulong ba bampat ya sotho ke kata ka jingya lang samla mo ke kata ka jingya shongkurem dia ka an kala kithya ya kania nang ta kami kani ka pokso act ka act ba protect ya ki child ya ki khulong khna na ki sexual offenses kadang ka punishment different punishment ya ki brio ba tare ka bullet daki bat bori ki khna kadang ka section ba punish ya ki brio bateri kam si medical line ne ki brio bateri kam sarkar ne ki brio badan kata ka board ba control li khna daki le ya kani ka crime bidan punishment la ka jam dia ka sarkar ka an kalau serius bah dia ka punishment ru ka bakhia bah hakini kisni ni iba tang hakani ka snam ru na tharai jam chipho tam jadi ki cases ki la register ka thana changi te bon ki ni ki victims ki de ki minors ki badang rape karta ki badang dangya pule class kg hidon badang ya class 1 class 2 kini kimya sotho kadai ka egata ka crime against women dan kali manoba bale UP kile uno UP ki kimnang hira ban explain do baki chabat pon da kung kini ki jingja ki wan report chwa hasnong ki rangba snong ne ki stand long kemye idei ban ong ki ba kimnom change ya ka dress joki nakta kimne ban change ya ka bedsheet jongki na shubut dei ba ka ta ka jingja ka ja ha ka sofa set na timpat dei ban kata ya ki tu ki jaka hadu bang patwan ki pulet belingi ki pulet ni examine teng kini ki crime against women ni ki evidence bang yo ni phasha FSL te shubut mental ta ubrio no shubut ba no bat bol wanu shiye tengin mitho yu ta victim ru mitho badai bano imla ban kudo imla ban ong badai national ayu na than ayu de teng pati tip bau de u bahasa marjan ne ude uta bahasa hanta te dangi yo ki evidence pat shubut dangi yo ta evaluation yo ru ni la ban pha forensic ni la ban examine ni la ban tip bau de uta brio bale dia kata ka PO kata ka jaka hai baka ja ka jingja kalong important bha dia kata ni dei ban preserve ni dei ban sha ki brio ban san no ye ban lum no ye nang ta bun sin kalong da ki brio ki sha ria ki soja nya la dia mo bong bala wan le jubor ki brio de ki kwa ban sum no wot ki kwa ban kelyam jai no dia kata ro ki dei ni dei ban pensothu ki ba kata kan effect ya ka investigation yang ka case de ki dei ban le shwa ban cha hospital le examine le ai no bi ki jai na bang yo ban proceed pada investigation ke kene ki bro sedang na ye tika suggestion ke benikam ide benda mutual respect hiang ngasam mani burung kalian hiang ngasam mani burung kalian berkikuran langsung senang kaba bani warna ke jinge ke basalam hiang ngasam bad hagi jaka bagi dom ke bisa kaulai menang bani matka in discipline mana dan board ki systematic routine khantam ki khna samla da ki long lingkar bole ngan ka routine ki jim ki masing ki na step ke bakile misi ki le ayo balawa na school ki le ayo te ladap kharkot ki le ayo mat kuntar te kilade bundam ki systematic routine man pai man observe ya ga
Yaga daily activities jogi kena semla. Kabasa manin kecingin ko tiblay. Kita kyo ko moral values. Namar bagaduna kene moral values. Kene kajing kemesin dan dia kata kajing so. Banbur dia kata kajing tiblay. Maka saja kadang jis ni hagi melang salam. Tinggal kan di moral values. Ingin have motivate. Ingin have inspire. Naru ni yang kita moral values. Kawasan ban buron yaki hukum kendor snow. Te ada kipai ba kena semula kin buron yaki hukum ki kendor juga snow. Abang orang raja jingba hakim lang salam. Mereka kalau ontan makin buron yaki hukum juga ki hukum kendor juga snow. Batina buron yaki ado. Kalau ada ki buron yaki ne kerkam subban sencar kadar haga snow kata. Kawan real, benar senyang, bad esim mentah yang kecing kle ayam, bad hasna kumjo. Benda kini kecing so berduna ma, isu bagi dia benda apa yang kamera ayam. Benda ibat kecing kle hasna ma nyimdan. Kini ke ini berperum, demotivate dia kini kecing soru, benda bagi dia apa kam ayam ini pendat lagi umur, dengan lihat lagi kam kita ayam. Nanya mereka bersih mereka cakap hak imam salam. Kebanyakan gile bersara ini dihambat, ini kena semla. Dan buat besutu berhikai ini bagi long terlawai hari yang hari dom, hari celah, hari keri. Ini berhikai ini bersut ini yang quality leadership, berimprove yang personality development. Quality leadership kemudian kebanyakan hikai ini sutu iki ba magway sing kidai bagi ke manusia jikle hayang asam barha asnam atha personally development bar lo magindan ketika kagajin social confidence makin tur sukamat hakikam bijak hakidunu ikam bagile nadangila on board ikini mau jam ngai bagina ononra ya sumsum sosai haman magidom kalau kebesuk mereka dak kautang gajing sedang kata kalau baginom lang Nila benda bagi nidai benda kami siap juga jikle benong. Kini kita gedong berkesnom jingi. Tu nginya le benora ya gedong kebuku bersubah berkesengan. A secure place to live for everyone. Dalam tak baru kelum kena kentai sendra kita men kekro